Oriya TV West nakushimira mnonga aha program reba hindukire orireje n'ubuhoroje bitabaruce byona ebyo birerumu mpaka kureba ngo mwaka ogu twagaruka tushiriye abahurire so ndibet komjuni kandi nashimira mnonga kutangirira aha program yegera kuberho burizo Oriya Sunday sha inaziciro ekije kagarwa mu rwa kabiri shamukaga gwihangwe kandi aha twabantu tayayisa abantu batarukushana abantu barungi bine barkwasagamba twahurira nambo enerizo banataya isa doctor gomuntu ashomire bitabo yabika hantuma na hatimba mwita doctor ogu naye twa Dr. Reverend Charles Mukundane kandi ni PRO wa Bishop Stewart University ni lecturer no mwahure nkuko wahurira no muntu warahanga ebintu bikozire abirebera biremu namwe nerizo ni mpamvu za kumushakaho cyangwa mnonga reka mwakiriraho nakwakira Reverend Dr. obankoze kiha echa karesh tumanyirire obetsya echo mugori echo rakunde koresa cyona byona nibyo yitu nakushimirwa aha program reba hindugera ha TV West twakureho tutandikireho nkezanshimiriza ubushimwe bete nakushimirwa bari na timu yawe na TV West fraternity yona banywano banje ko kumahurira mabari kutureba ndi Reverend Dr. Charles Mukundane and public relations officer kandi lecturer Bishop Stewart University kandi ni simarahanga ahabwa reverend y'induho nyine ka ahaye stamino wanje nabaheta bata ahano baheta rwubiyenje muruka narishwodi yachashasha division yambara City North. Okay, muri Mbara City. I see. Ubundi yahanye wenyine ka kuko nabagambira kuko muri kureba kandi nyine umukazi kandi hanga katane byonke by'abana muntu we yatabishi kabanza twazara bishi muka bashatu bwanyuma twagaruka twazara basigazi nabo bashatu hati ebyo ntwija kubikikaho bwanyuma watujaburra konka katubanze twakumanyaje ukazarwa ryari owanyu ninkahi n'abazire bawe nabaye hati nyowe actually aha hindi hati no murebere tahuni konka kikaba kiriye cyaro mwe no aha hindi mwe nazari mu cyari cyaro ubiyenje buzuma atwanyu hakaharinga henye na hife nyuma wanja kandi nyimuku ni na tatano ho nashanyire bafurikire bakakomoka kashari nkaka nawe ekeri ni kashari nabwe jimbareje ubona ko ekeri kashari so bejaha umaka gubafurikire tingwifka mukanyo kazarwa umwaka gwa 18 umukwezi 12 atundi umwaka gwa 5 na mushanzu I think so. Okay. So twazarwa ko riyo mwana wakanga yewe ndiyo mwana wa kashatu ukura tahatorho mukuru wanje bakweta Mr. Kajura nkamukura tana ushahwire myaka nka 8 10 mwena abantu bamukora tahagataho bakafa then yo bwanyuma nije namukora taho mwenu umunda ya mawe na tata ari mukuru wanje ndiyo wa kabiri konka abandi bakafa tinda bashangire nabo cyo tindi kubamenya ko banje bakafa bari bato munonga. Okay, so mukuru wanje ugo nkurata nakize imyaka 10 nkomo so hagera abandi abakora taho bari munabanje babiri abasigazi na umushyi ondizo akafa wabiri na herukayo konka bwanyuma ho tatayije yashero ndizo mukazi kandi yazaro ndizo mwana w'umushyi uruho hati nabo cyonyine ho abindi kuzaro nabo bakuru banje barumuna mukuru wanje umwe na barumuna banje babiri babasigazi then na munyanyazi owa mukatata. Okay,
It's okay. ya tahize gwanyuma mama heze kufa Okay. So showe nuwoha tata bakamba mweta rwikoba Fenekasi mwenu ahinda shomira story ndize nyuma tinkujimanya mukani manya tata so yiwo kuzarwa mukamuri yo mwanya ogwenyine so cyare cyo rukumanya nece cyarwo buyenje na town yo rukumanya ni yeje yambarara okay obwe abazire ba urukuzarwo urukuzakura bakabara abantu ba muringoki bakabari abanyadini bakabari abantu ba business mukamushake kayanyu mwenu ndukuza kuzarwa tata akaba inente konkanche ari kwisana nabandi in fact akayinente entemwe nabo kagiye bumshira abana bita kisoso mwenu tata akabanza okukora omukaya kisoso inja kana barisiza nkente akari yo murisa then soso ya murwadinga ya muhente ibaye beta mpuga mwene ntejo ninyuka katandikiraho nkaye aho kuba nkagirisa mpuga yiza yazare zindi nte mwene norekeri nka yakinta mazuma yazare ezindi nyena nene konka yagire ikibanza ubunako we ninjya bakamba kwate banja yiza ikibanza kiya kwasire kikakigiye nafu ahabwe kitari cyangwa bunonga konka kikani kimara mushente mwe nerira hanta kwingana ki konkete zikiza zakanyaho zaba nki 10 tuzarengeraho konka turisa tuzahiza tushera tutanembu tusibo umushakana turikanga okay ukwe niyo nakomokire all right so wija wazari yaro mu ishomero nkija nazo mu ishomero orutaro rwanshanzu na mwenda nosharuka shanga ngiro mu ishomero ntandikire P1 nari P1 nari P2 nimwe nabi nakanusha tinkuzukaje konkankana atandikire kushoma okay shanzu na mwenda oboro kushomera nkahi ndukushomera mu ishomero bakita rw'ubiyenje primary school ekeri church school ubwo okay twanshomeswa omushira abana beta muheshe kandi omushira gwe nahatakiro no mugurusi bantu yatushomesa kandi nashomaje nsinga abandi bona mazuma umushomero twabisomeramo tukatumara classes aho kubiza cement nacyo bikabita kabiro yego tukatutume piche turonda amasha agamwe kandi mwe mukamwinento wanyu so mukamuzo mu rugo rwanyu muyora agomwanya yes tugenda tumare bina tusoma tukathandika arubaho bayo n'abasharubaho buce bana abapiwano bayo bahandikaho okay nyuma kabaye nakabaho ke choka shimba kabagihe bakaba tachoka tima ibene bagiha bakaba tachoka ayishomero batari bazire kugironda kandi abazire bakamba gihe okay abashomese n'abana bagitereza bandika akabaho kawe ubundi twandika mu itaka mazuma twandika mu itaka wandika mu nyuguti zawe uri kwega mu 2 kwandika gusyari 10 twayega twarugama mwabona kwate bitabo okay ebineta bitusomera mu bunakobu mwe nangu ninyuzuka bakamba byombekesa emiti babagane nemingo bazeyo bakaba koremezi batata bakombe kishomero bazayo babageme ekizimbe bashonsoreka mu budongo umushitama tukaturike birago nibyo twabitusama buryo mwayegendera na neco kweshitamira kicirago cyawe ugenda nacyo kushitamo okay so kuba washomora utaro rwatahamu mwabanza mwayemereraho ninga mwagumzamo tukemereraho abo kuba tukahunga mwahungira hi twahungira Rubaya ukahiba kweta tukazabonenero twarwe twaza noshane kigoshoro ko nyuma twahungira uku kumukabwa nyuma nosha tukamare sandu ku sandemwe nari ibiri tuje tuhagaruka twashanga ibintu bikasisikara kunka tuhagaruka okay hatogwe kutwargira mu rutaro
naguma rwo bizaho nishoma nashoma ubukeri kinana na mwenda kinana nshanze na mwenda nshanze na mwenda nini kinana na umwe kinana ne nakora nasinga abantu umukushoma nasinga abantu kunasingira abantu ogwitwa ahishomerere tukantwa maha cyakana okay kumwabire muzo cha mwaringa cyakana tukantwa mu cyakashata okay mwabire muzo cyakashata muzo burindi shomero hato bona azo mushomero yakatoje harwe katoje harwe kurugwanyu katojo haka distance kanengana ki distance na mayiro mushanje ari wano rugambarira none mayiro mushanje mwene njya kurga kukahura mayiro ningira nkina so chikanchi kwanguhira kugenda mukasheshe ukagara ko mwawe sheshe twatwa mentanda yitu yes mawaka tuteka tekere intanda tubabururere na nebirere ukoma mu intanda ushembe n'intanda yawe kujya byawe hagenda umushije kera kare munonga zo kubashahi mwene cweka ibiri tubatwakira ishumira kandi twatindana nebyere mukamuri binji ukatunga company y'abana binji bakurwa kuno okay harumara wa mawe ntobane betatu muhirwe na hatariho kana tura na witomuka wari kushomera harwe mixed nyondo kushomera katuje okay when tukatugenda hamwe na nebyere na nabandi hakana abana bane barwo mu rw'ubyeje turi kutambura tuzakatuje kushoma umuritaha uri kuzakatuje hakaharimo ubu nakubwenzura akaha flooding hazamwa amezi menshi hati mwisitwa tugaraba muna nebyiri maso tugenda tushoma umwabo zitugaruka okay so katojo primary school wabani wahereza P7 ninga katojo tinda hereza P7 katojo primary school kunashiriyo na bomwana ubwenge munonga otyo na yeshongora ubundi yani maye kweshongora kuna yeshongiza abana tubampereza bwa head boy oboryo mu P5 kandi mu P5 okay katubampo bwa head boy headmaster ukamba muta eri baryijuka okay akafa bambe kunkayandeba ndi umujagujagu munonga ndikumanya kweshongora ndi mu P5 nyuto barantere karuko ba head boy bakafutorana bantorana yanyeta eri baryijuka tukurugera izuba umusiga zugu nawe head boy kandi very smart aje tuni wari kuza kuba head boy naba head boy nategeka abana shi nategeka bari mu P7 yabari mu P6 of course atabona bakaba bari hansi yanjye nkancera shaye muri cyo kagama nakiro owacerwa za kiboko zimurya otera abana oyino authority kandi hatine no mumwana no kwasa kugaruka tarabona ngakashe nangaruka munyine kisike nyuma nungarukamu ni reporting wa headmaster yes nakwita mu office nyikiriza tumureho natugaruka kayo mukahumuro tukiri ha program reba hindugire no mugenyi wita ine mbozo nunje mununga ba head boy bakare bakabina mani katuriye bakama akana basana no kubinga umwana mwe so natankanti ubukama yes umushomero mukanye mabindi kwishiko hati ariho umucyara Rona no umucyara n'umuka professor Agaba Amoni hari wamugenzi kabacenga okay twanshoma hamwe turi ubu bakabansigire wakari mu P7 akari mu P6 no shaka kuza mu P7 okay yo nkani zo mu P6 I see so nashoma katojo kuna ben kandi uko nkabwanye matana aherezayo habaho ki hati neza nargayo katozo nazo mbaraks mbara ame nargayo no shaka hatubera hihi akubatata akaye ainente yeje ya inanaga mpuga na izaje hona n'izindi mwera kaka mamate amate tukatugemura amate ubundi bakaba tosha sanguze kugemura amate amate tukantugagemura mu baraksi na makenkaho ubu no mokta tugagemura mabaka bagira icupa batama amate
then chipa bazi bakomera umukadeya umukashaho yes ngo zitaka kure mu kuzakwata zazirinkina z'amateburi chipa yariteye mwe okay tugatwara okay konka bwanyuma aho twija twa evolvinga twarwo mu chipa twari mu kadomora no kumise chikopo tukubiza amata mwene hatu kuza kuzumbara kisaha kimwe abigenderwa kakuriye kugira ngo kunda atandikire kusomera mbanze ngumuntu hari amatega muzeyi okay ngaguze yes kureze nzo mukarasi ndikusoma echa istara kwankura katojo kashita kwankura katojo kuba kuri katojo tari babinoga kuzamata mwenu kandi business yo guzamate eriho negendo misho numuta 20 school fees so na tanka na zombaraksi okwari mwe nashomera so mukashe twatsira kare ndamateganje umucupa ngahika amabega nesho yetabo ndatunda mate tugatunda mate tuzo mukarasi tushoma okay so P7 ukajikora mbara ame bwanyuma ya P7 watora bwanyuma P7 ubwo kaburi kinana ne shatu nubwo nakora P7 ati kinana nena naza Rwanzinga hati bwanyuma ya no shano gobote tu indani gobo kuyabire ombona ko umurijimo ya kabiri gobote tu bakatandika amashomero mingi ni mujika ni ya beto kawa bino tinkumanye konka bakatandika amashomero mingi azimwaga batandikire neri ya Rwanzinga high school okay mweni nyondi wo mu pioneers abatandikire Rwanzinga high school kushomerayo okay ekingumanye no kugira ngo kashomero mu primary age yes secondary tendashomireyo konka primary mbwenu aba secondary na primary ababinizina rumwe babara OBs nje mayisa ngo OB1 tuareba so naza Rwanzinga high school okay na numwe headmaster kamba mwita Sari Sari umushawo muganda mugufu okay twatangiye kushoma ijome kuba rigwire bara tractor umugenzi professor bihayo akari minister ubu nakubu katibu akari minister wachi konka akari minister kandi bamwa batangiye amashomerago Rwanzinga Rutoma nubu nakubu bamashomerago gatandika so Sari yatandikisho mero kandi kuna kiri mushomereryo abinabire nyine mu hatinka wishemwe RC Rushure rugunakaho wa Isingiro district no mu nabire nyine mu shomereri tukatandika hamwe twatiri mu classe wari kutambura na rwa rushozi ni yabinatura wo mugenzi byabashija okay nanye kandi ndiga bunenero umushaba kamba mwita mu 7 na hatakiruho okay kantambura nebigende kurwa mu 7 ndikuzo mu ishomero Rwanzinga high school kandi twatushoma uko bano huriya bishomero bitandikire no mwe nabana aba primary bakaba bari mu bibina birya itaba senior turi mu binebi ebyo kubanza bintu bibare baterize aba senior kutandikiramo okay of course katuri class mu mwaka gukubanza mwe n'urumu yitekeriyemo inje ndijo bakayitekera office ya head teacher na nabashomesa ba secondary abana bashomesomo okay so natandika ntuko nashoma secondary yona wajimarrayo najimarruko okay mwabikora mutaba pioneers twabikoraje mwaguma no singa ninga wa kom secondary byakuretenze nango kandi yo mukanaza kurgaye handa hace haha abuko mawe umbona kogwe akari yo politics mawe akatashomere akashoma Burundi yabo mujagujagu yabo mucebezo mu kanisa ya beza bamuronda akachiko ko muruka ka UPC ko bunako ubu mwe nize yaza kundebero mushiza gurusiza no yabra headmaster wa school yaje tumwana wanje ugako nkaza yine grade 1 kuza kuzumsinia ko kisente zitabi twine zikasta kubasa kunto mu somero keri ante school nihona hendeje kuza Rwanzinga okay so aizaza kureba headmaster wa ante school kureba bichiza kumpomanya konka kandi sente zigarika zirimo mweno seto ninjira Rwanzinga high school mpaka Rwanzinga high school nshomokwe nsandigenza Rutoma Rwanzinga kuna elevo ya kabiri ya kabiri so orevo kadishomero mashomera abiri still wayetorora mu kashari tuwayenda kushora okay konka kandi ndashomera elevo nyowe okay so mwene Rwanzinga yes hakariho organization yo mashomero ga secondary bakwita NUSU National Union of Students of Uganda
nusanke bakukiza bate na hatukiruho abana b'amashomero bine biva kubera mu abebembezi okutebekana se kugenda mu mashomero. Okay. So nkaba nus president murakuba nkaba nus president mutahi wanje bani betata baro hati na korom president's office yaba head prefect konkanta kabe nus president kanye nakaba head prefect no shatwanyurira naho kusabare yankiza mpane kandi kugira ngo akana rwaro wansinga ishe kamba mweta mugenzi kariyobare bakutura kaguhanzi yoku mwenu bya politics ni bikatana kakari ninjya hino kubaje ngo ngo kurga heru atakaba head prefect tampa so mwenu kunkabana bakuba bakamba amanyangundu sharp umwenu uri kuyabe head boy hatumye banyangu iwe bampubwa no president so naba no president kandi akabakozire munonga akuba no president kandi zo muihanga ryona abana bona niyo aba youth league zeze abana babiri bakora campaign zo mashomero ni uzuma turukora barbihaya barebashije abayipisi masoma okay so atokwe kwa birota kahereze tamu ya office wahindura ishomero okay nankankani ndaraha mujinda ndikusomera rwansinga na rather toma nabwe twaza mu ishomero wa yes noreba mbwe naho rigire ntari program yawe giye kureba hindizire ati nyenda ngamera abantu ngo ubu nabiri ndara ni ishomero rwansinga hati aha mawe bakabatine sente in fact tukuza kuzo mu ishomero ya senior mawe na tata bakabatikiriziye tataka ibyo kuza kushoma kata kubyitenga kana ari bitine makuru ati nyinente yanje n'ubundi buntu mukuru noza no gisigaho noza kushoma konka nkani mpuranye no mwete nyo muri nye kandi nyereba ngo ninja kugira omugasho nyese hati na nikiriza nagambira tata ndikurabiro muri mawe naje hati nyowe ente yiwana ndakwiza kumpangu embise ho nyensya jimpe hati jimpereze tugitunde nshome rero tucibarire tucibarire nangu yabanza yayanga abo kuba ninjuka ndikuhumurka nka bakangurira umufarasi gutari mu binyasi ubwo mwenda bagubazira hati kunashire wa Museveni n'abirindara nateme binyasi byayoma nabito umufarasi aso kwankanye n'umufarasi ngo nagukuba achoko akati ne mfarasi yo munju yo kuba niyo yarazaho tukantugiraho manye mfarasi ndikuza kurgahe kiwanyu cyo hati itu tukata kumanye mfarasi ukugurukusha mukamurarahi tukateme binyasi tutachitanda utyo narubundi tusare bishankara tutachitanda nko kubiri ubyama oyeshweka ki oyeshweka burangiti ezabetweshwe ko bunako ubunezi ezibakoze umukamba izizi saisomeri brackets zari mukashuka ishuka nugiyenkai shuka ugurukwe shuka nabaka atari mu kongashi byabiriye binyasi wabitema wabirunda samhweya wabyenagaho umukasheshe toru kwimuka nebinyasi bikuryo mu nyindo no mutwe no mwishoki ibyo nebyemboza hati eje narakije turabire hare so twateminyasi by the way yes neje nkiriyo mwana henyuma enzo itabenturaramo hakana haramuna nembuzi akube kitanda twabiza kuraramo ukote mekiti hari ngwenu jutimbo mwita ubu no munjo yise amahango ubutema amahango hari na utaho murete mbingo mukore kitanda mumbeka mukore kitanda uza umuntu mukamba mbyameho nko mwitumbo kwe mwemo ko takararo umwana umwe babiri n'ubundi bashata kuba mukani muteko kusharinga burangite. Okay, so for that reason mwine kusharinga kitanda mwene muko abiro byami ekitanda ikondo ryasho nako ryakora ryazunda so muri yuko kitanda kihinda mu kandi obwe embuzi nazo ziri kuraro munju meaning eshayona embuzi nayo kora muri futeri hembe kwereza mu kanoni cyarakazi we turugire ha
That is serious. Soko ni twarije. Soko nagiye kuzo museniya. Nabwe ataho mbwe baka improving. Bagira umwana bari yomba muherezo mukeyo ndijo bine kumuherezo mfarasi. Hatogo ngo mfarasi go natwire. Base nagukuba tinkwishika yankanye neshanduko tinkujishika je. Kunkanka gira mfarasi ubunatire umushayi nabire nyine na numukeka naburangiti hagenda nyo waza kushoma naza kushoma so kuna kiruko wa Museveni atari Museveni president of course kuna kiruko Museveni bampaka shenye nawe bakabine nzu yabo iri muri shenye 3 eshanyineka ne cyabana konke kintu cyabiri kirunjo bwire bwakare it seems buri muntu akari accommodative ebyo kugira manyango mwana ati nyine buzare nawe ningashi abanje bashagiremu obwiro bwakare cyo kikashitara sogwe Museveni nashwe no munyabuzari akuba na umukazi we numunyanyazi watatenkazi mwene kagendera buzari ubu yes nazayo akuba harahenda inaminza kurara kandi shome ndiri yabereze chip uko inabindi mbasa kuza kushoma so mwene kandi teko kuzayo wazayo wabo mwana umuka nabo mwana umuka kandi obara muramu wawe so nagira umfarase gwanjye nagutayo nagenda mu weekend nateme ibinyasi byo kutankahi umufarase byayo ma wabitamu nakukira banyeka kashi kamta kwasa no kurara hanya ruju so yes nanumukashenja kana bindaramu akatari mu kitanda hato of course ngani ntumfarasa hansi ugugwe binyasi nyikiriza tumureho natugaruka kayo mukahumuro tukiri ha program reba hindugire no mugenyi wita ine mbozo nunje mununga hatawe ninjoka hano basakora revu kwikanka abo kubakora ataro kitanda no patire byo kwenda okay amutego mfarasa na yari umukeka gwanje natoburanyite hagwejegero mwana okay so urwa mukaga nkankera maza zo mu rutoki bakusharira no kombera urutoki rwa muramu wanje so nibwo umuntu nabinkora risande nyuze ibintu byanje uyitebekana sankuko mwana umuka rukubanza kuza kushoma okay so okwenkarara y'umwaka gumwe hato umwaka gwa kabiri niho nagambirire tata akonka nkaheza nayitegeza nareba abandi bamwe tutabituma tuganira ndeba bintu shabine mfaraso so aho nizanikiza na muzehe atente enime y'umwana muza kumpa in future mugiguze akobona school fees kana arebe zatanka kubura mwe twikiriza na tata mawe yagane nawe ko mushenge cyabo atamuhere bikizana twaguze nime ati twagurize nime ni yaho faraso nagura umfaraso ogogwa sponge that was my first match zikazana nka inchi zinga inchi ina gurufasha inchi ina kawabiro murodi kabo murodi yes nabo murodo bwe nagura umfaraso so atobo nagukoma ko nagiye kuzoma kagwa kabiri okay nakumu umfaraso so rukuzarutoma ukagendo ino umfaraso guryo fisho fisho mwena ntu natandikire okutuhu kukuzumokwe natangiye kurara mfaraso niwo kuba umuntu nkabandi abana niyo bakikureba bakwegomba iwo ino umfaraso abandi bakirya binyasi okay so rutoma wagira ngo warara ha mugindo kana uraro woha kandi ndara aha mugindo ahare hatari kanisa akari umburuzi gwa kana amanyana na mukuru wanje okay wanje okuba amanyene tinkwizikaje kunka no yamuconnectingireho hati nararaho hati natanka kugona inzara to brizo borogabwiza wera uzarutoma shomogaruka distance terendingwa na yeje no burabero ko kwitandinga aha na hati ne baskan umuntu natambara naragabwiza wera na zarutoma so atoko niko nahereze o level nahereze o level hati umwaka ogwa kinana na mushanju kinana na munana kinana na munana kinana na munana na asisikara hati otyo banyuma sine yakana vacation umwe nabe kindi kintu haba hoki kandi kijanye n'ubwenge hatwe nakira ishomero rero nashomeye muri yarwo byenje rikakiriho na ijanye n'ubwenge bampumura umuntu ataka wabo mushomesa natanka kushomesa hati natangiye kushomesa ni nyishongo z'abana
ninteza abantu mpira nkanye netarense nyingi konke mpango mununga ne kweshonga okay kandi nabwo ndikumanya kusomesa kuna bezo mu class kusomesa abasomero kusomesa bakabatije bakabahurana benda ngumenye naguma nisomesa ba mazuma ako na hedimasa bakabangamba kwishiwe kandi usomesa je mununga okay so bakomshara wakoranye kundire bakamba mpumushara sente zibane yanishinjika shanje yabane tocishika mshara gukubanza ni shinjika kashanje ko nari nakaka nako kukabuye busente ubona ko kano shangu nyingi kukabuye busente so atukuna bindi somesa ubona ko buri kusomesa naza natanka nayiga kunyamara nayiga kunyamarwa omukayanyu amarwa gakagatwiremu ninga ni wagatandikire hato mukayitu tukantwisa marwa buri Sundays ibiri tukatwisa marwa mugaguza gabaga business ninga gaba ago kwete cyaro wanankaba hisa mwije munywe gakagariya ga muringoki hati tata akayi n'urutoke ruhango nabarano abandi bakabiri ntoke muri sibane bakora umucyaromo kaka bakuri kwisamara ni mubaye nibihe sente ubu hato kujya ngo urutoke nibirwa mu sente ishika kitaro ubu nako bwe sente zikanzurwa mu marwa bahisa rero baguza marwa ebitoke byembire mbibye binakatare n'umuntu akasimbe mutumbe yembire yonka amanyatu muri kuza ku sente zanje okay katuye simbe mutumba yembire twingo mugusha okay so tukatunyunka amarwa tunyunke bitoke nimanye kuba kubinyunka ejo prosiyone yo gukora amarwa ninjimanya nkanga nyunka umwe tukatutahamize turaratahira miza hizi batwekore bdobora bamize nka 20 tubyizaho rero nchakare tukera karisha 11 mutondora munyuka amarwa mu gatomo umubwato tukatugato mu bwato umukasheshe mu keragaruza gagahiye so hati umukwisa marwoko hati tatana we yiza ya tunde kirabo mwene bara yagere bara umurango je yahati umukayitu yatamuki bara saba embaza guramarwa bakabijo wanyu banyweraho so bakamba guzo muhorsero mu retail ati abama baragandi bakabagura mu dite ombwinji agura bakamba tunde bisi nari nyungu nzoga kunka ka hatanke kuba mna nebidomora kunka ibinji bikabije bisi ibere batwara mamaro so wayende chikopo ninge ncheka ashitamanyweraho wayende chisiya inaka bararo bajo nawe atwara ejo business kere kari yes so hati ati nkanta kuganya mu kubanza nkankandozaho kandi zo tukatuzagare gaga ariko kataganya akaba mawe waka yarokokere by the way mawe ka ari umurokore ajyo mu kanisa byo mu kebezi okay ningira akatara ko kutumurikira kutwiha yuko niyo kakatandukiraho omukikuru no yabiraye ayinorumuri niwe yabiraye inorumuri mwene hati kandi naheza na tanka ganya bya serious obo ryo mushomesa ni shomesa kandi akahenka katandikira bashomesa batahibanje bakanka kunyisa marwa twaganya kandi kunagiganya nkaganya akatarhe byo kwenyisa okagiro tunagire kunywa reka nywe na nense kimanya kandi kunagire kunywa nangwe tonto najanta tonto ejo tindagiye mununga haraji nanyo haraji ati ombanyo bamarwa haraji ne ya class nyatonte ko so yo wanywe ya class after all ryo mushomesa master teacher shiwe nichiro kunywisa tonto nenje so hati nanyo haraji mwene ndikushomesa rubenjaho nabwo kashomesa mu mwaka gumwe no shisha that is done na munana hati kunanyira marwa mununga umuntu gumwe kunabire nyomarwa kandi ikibasande twanza kushomuka umukanisa ogaruko cyera niye mukuru minye tuhaze manyoka
konka omukutontomera waraji ikindi kintu ndi mukuru w'emyeto mu kanisa ninyishongoza nkanje na nemyeto nyicuro ntweshongora Night Angels. Okay. Muza kutwara abantu amakuru marungi konka kugotomera cyane konka hatecho kuko nagamba kikabaho umwaka gumwe konka cyaba very serious. Yes. Cyaba very serious akuwe icyo ekemenyeto kugenda na nenyuma nkantire ninkikora konka revejo natamu kunyamarwa cyaro cyayiguru natamu kushambana hati of course ibyo nibigenda hamwe so nabe ikindi no kuresa kwazamu no kuresa umwaka gwe karesa na nyamarwa nashambana ibibyona so hati umwaka gwa 98 ibibyona nimwe nabikorera katikana hati umuntu gumwe cyabireho ningira hinakorera bawutani ntanga hiyayenze kunkwasiza ati hinduka uzutoro muri yo gugushe ngenda abana bakabi nempaka zo kutera umupira. Okay. Ahita abantu za center y'amashomero hakaro centers. Okay. Center ekabiri katujo harwe. Okay. Uje kana shomireyo. Mwe hati nyongera n'abashomesa abandi n'abana. Turi kutwara abana kuza kwakana umupira no kwirukanga byo nabukaba byoko. Okay. Tukatera kamba turike mugoye abana bakaba bakora handwork. Barike mugoye hati na bagiguzabi amusente nanye nkani nkora business ejo mwene mimwe yabana twatitwara umuti bane twagenda bashomesa mubani akasente kabakanyuka ninga mpaha abana ubundi mubagabagana so mwene ubundi mwenje ndandiga tuzakatojo abana tutamutse kuzakatojo ntizo mu ntegari kuntizo mu ntegari akuwe kandi master kandi makugari nkomere mugoye hagari konkota ine yawe nkagitiza niyo yanje kana gihe Sumusozi kandi uzugure gari sha mazuma gari keriyo ndizo muntu kugenda hati kunakire katujo abana banje ba excellinga ku excellingire bwanyuma shanki 11 turiga katujo hata haraye bakwetanya kirenga busera yes hakarho akabara hati kunatandikira impukaho na njya gari yanjye nsangaho bamwe abazire babana batabetuye katuzo naba abandi bari yamarwa mbwenda kubandebera bashemerwa yes ngo wakoraje abana bitu basinga nibo bebe mbire ni bakamara waraje fukosa ko y'abakopi kwa wabirugiro yes bakangurira marwa ngagotomera Anka nkanye ndangunyije ntahe natayo agura antayo agura antayo mweno janga kankora ki hatu nahirize kunyaga marwa na zakanzi bashanke nke mwibiromo nkibiri nkishatu ziciro natembe gari yanje hata gari marwa nabentunda nkana tanka kusinda mnindebe baraho hati kandi kwetegereza kunka kunagira gari kunashyira umuhanda hati nasindira kimwe nabibirere kandi obwe bwizire nyine igari ngitirize tiyange bukaburi yo bunakubwenzura nkanjire butsi so mwene nko muhito mu yakari mu byondo yes so hizanywe hati nashyira hagatu ko muhito ko igari hina umukahanda ronka katikakikota katari kahangu kuko bwigaro karengo kagumiza mu rugendo kunashyiraho ninjya ko nabinibwe gari yandemeraho igari yagwa hansi atwiyagura hansi nza kwiheye gari ninyuzwa moment sezo atwinaje kwigari ndengera hagari ngwa hansi hategana nayo nyankanje kwase naye gari kendengeraho naye ngwa higura naho no kebe wena naho amisho hatukunahereze kuyahereze kutera wabasoba ninga wagumaho hino wakuhira hati cyabireho kuyahereze kunteransi yandema yaremere ninje mutima gwaje gutisigeho kandi ogwetari yawo gitirize
shana abashuma bakaba batakahanjira mu ihangu hati ntambara nebyire nyisha abwenshonga yo bwire tutwabasa kuhenderera izo konkesa bitera kwisha mukama kunzire ahitwaho henderera niho turatandikira umugenyi witu ni Dr. Reverend Charles Mukundane ubwo ni PRO wa Bishop Stuart University kandi ni lecturer kandi no mwahuri kandi ni Dr. w'ibitabo kandi n'ibirungo ibimurumu nibinje munonga konka mwenoro umuntu nkogo bwire nubukwata uremwa kwendera so isabitera kwisha niho turatandikire nagumande betcom joni ni Emmanuel Mchunguzi Gerard Katsabe Province Akampura n'abagenzi bitu ahatimu yare bahindukire kandi program y'egine bereho brizore ya Sunday shaha inazeciro egarukwa mu rwa kabiri mukaga guhyango bwene ukora washanga ntuza kwendera urwa kabiri otaferwe